We dey mesramo. Ade we yamba be yon. Me ye we wia. Me pacho. Se ubu mfume. Na se de me ye no timase. Se opema sem. Na se de me ye no timase. Na so why you say bia pese ofrem ka jem se kwabena twaso a de me ye me wia me nkasa biem. Ebi kura pa ongo kasa me ne me maame ada me mfi no. Intro ni too much. Abro ntimi Kwabena Boakye ene wo hwe nyame anim ka intro sem fa me ho bu wiase saa. Abro aden say na Vivian de ma. Abro da na me person no di sanko na Vivian ni setire so. Na enye ni pem. Na me no mienu atwe ho firifie ho na makotena saa bufie ni na me no wo hye. Unim nyansa. Na okay can we no one we no atwa answer 5 in the your boss test. Me ye ni 2 no man 422 no so no. And o da me wo me element me pesa me dwen ko akire no. Je no boss ni 2 442 so 2. Good combination. Unim nyansa. Abro he na me no tra no msa. Nya south na bi share Olivia ho no me be tra se be twa bia. He na me no tra no msa. Abro mabre won kra nim se me mempensa. Busa abrewa. Wonim se me mempensa. Me meyere na gense bia me gikusi onum se bia bibi besi na Kwabena Boakye nso de aye ni munyam kakra santi na me kwa me be ma bere wa na na me kacha se me fan san bi di grade en ko me fi abro unim nyansa wo abro the industry no nipa bebre ka se unim nyansa wo abro no kure ma fra wo fun so o be tale posters obo ase ade ame no be ye ne so unim some who abro na you know say you got a good heart unim some ye kekekeke kwa me keka menye nti na wo yes ano mama ni pen hu no kre no me twa so mpemfo be bra afra me si menye video bia biem ba de me ye me patcho ma pen ni bia afra me de me ye menye video bia biem menye video bia biem video ni nse mo betim ase menye video bia biem nti so be fam se Kwabena ceasefire makan bia but Abro ne mana wo twotworo no ene edidi atam ne ma wo post no anopay influence abosin just early in the morning mean to me Abrowa with all due respect talk to them. I know they are always on phone with you until you make can say ya minim say san throw we no o make catch on wa gidi umusa me na ehye ho na say me ho nsem bi wo ho no but ni nya no kure already and Abro was a me hard drugs. Abro me hard drugs and come be on ka unim. Obi hard drugs and see now can say Abro no. Me dia me ya na mabeka no. Abro senkofo kan say me ba hwe yi ubenya problem. Me meet matena say 10 days na me fa wi nkama no bibia mpupu me. Wait matena say 10 days na me nya hwe bibia nka me. Abro na odi ntrogu me so. Hwe Obatali posters no me tia audition fee and me ba audition ye audition no yi then time na we ye can say golden view Abro me ne girl ba ko pe and ye perform that day no so you have to know say me from day one ye performer that day no show number ba audition na so no it me star no e de ama me enya wo kire de Abro na woni ska wo sa time na wo so na wo sika dada na Abro na wo te he we production and friend PK 20k no Abro me be wadi nti me pese me kasa ko kire bebre me pa chaw enye oba nti me say enye oba nti ena na me ye pon me kwatra ho na me yes asa na me tie beti sa be si ne obi oni me bia nim say me mkuta good heart me ya dia manipa me nwen ho me last cram de manipa said onim sabe watie ne sana me so metetu nkofo bi o nti de wo ye no e na Abro wonim nyansa wagimi said o kase nka be fa me free buase ba ye no you were the person na wo senka wo ye den asem we wo senka wo ka because the way I wo defend Vivian no Abro fa phone frame unim number last week ya me no ye ni nkomo ma menwum bi kura ma ye mansani ama me no wasem but the ma me bu fu na me so man frɛ wo no eye me masem na wotumi amfrɛ na because of Abro dollar nti Abro ONDC na oja kwa MPP o me send the NDC for mo hwe ni yi we were snitch
wo ye snitch abro boys ni ye radio oh ya na adahwe okwa TV hwet akonya twetwafo bi ya de ko hye to ho ma ho abro nim nyansa ho wo de na wo ye okumase ensam na wo kan wo ka won views an kamen kasa wo bloggers ne be fa no ma posti ntam be ya wo de mpesa me ya wo no pesa me cho so me nya coward ena me mkuta no kura no ntina me ya de na me ye na mo nti ase no me twa so me mabere wa me kan asem bi oledi Mr. Wati yana na mabere yemi ye nyina no oledi na me hu so sadla ne mi hu ba video na akoye ne nsem ne asedi wi na wo ye no mama kuma ba week we na nkanya wasem na nke me ne frank bedu nti amoa ena na enya because adwuma no oledi wunti na me mpese me den me so so because no mo dey show I was protecting you na me mpese mo babu odin because da me kasa me ye call no me ne frank kasa no Tracy kansa se no wa akiri sesen di opia no minim se wo no mo be show nti na my din but nim se me wo on dey cover me tuma ye ne man nka cover shim oli cover ne mba na se sebe se ro kra be to ho na se sini no casting fami a munim se sini ni begu no me na me ye the hottest production manager sini akese ana yemblo ye hons na amanfo so hu sisi oli na munim se me na me ye the biggest production manager in Kumasi which no one can say they me can me boa my ye is sini akese but me wo good portfolio wo industry ni abro I am just so production and I found film krum was here dem buy adana me video bi data jones uti ni want story no me the member Johnny production no me boss na me yellow to adwuma me ne badun kwa janche Ramis ranch ho na data jones na o ye production obeka ya utwa scene bi wo car kwan ne ho na say prostitute mema ba shawulai obeka assassin no na me ne boss ne be gie ni wo ho ti edu ho no guys no hwe me o say na so yibo kra ya na say ngofo yo mo ati o some spirit came in me abro in the 1 week I'm going to poster the boss need to registration no mama registration now the bank ma na send them out ba was na waka ba was 2 times na waka ye send na waka abro na waka one na night here now to police barracks abro ye ru mfini e ma hu me no si abro what maskada me nka se me na me show ba bro na uhu me presence na unyi 1 cedi e ka bia bebo ho biam na me tua na me yellow to adwuma na wo me ho so no uzi kadada me fa no para kunwa yi abro me mpese me kwakotena me yare na me frefre nkofo eno na me protect no eno ntino ma bere wa no oyi me mu ya me ya no what did I make a channel? Me say, me mpese me yare ada ho. Ni be go fan me amame. Ni be stress en kofu iska se Kwabena Boakye yare. Nti agigiska. Abro se be me na me yo breadwinner. Nso me de takashi sa se me nya breadwinner. Abro. Me hwe me ni me nuanu ma ho. Bebi a me medu no, me na o se nka me so to o mo nyina. Ba me de takashi enu tina menu aketo to me hu me no atwa mi kwa makwabrochi ma ntena maba ena ne namfo okọ ena me to no hu se me bai 4 years ni ntumi nya hwe ma no ntimi nua no tumi hu me makobo ase me gina me nua e ba no me frɛ me nua aketo o machiri bawo mama ko papa ko me frɛ na no watwam me na fofa na me no mu di agro nyina ene saa no ntimi kobo ase me nkobo gobiri because ubehu amwa no betwam amwa no na ye me madamfo abro me mo bad past too to me correct me ho nti am de no kura nam saa no so da ni pa be di mu asem but me pe no kura tu se me mo bad past nti am hwem ho yie no da to da ni pa so to me di nkwa asem ba bro me industry ni me ni nkwa asem bia ni nkwa asem mo de sem so mo secret ni abro secret ni nyina ni se obantina nyo obantina na me issue saa na me tie me skan shimbutu makomo ni ana say me payentena se no obi an fili say 1 cedi kura na obi a be fili wo nya wo chade ni watamo ne ba me ka kire wo say
Sa case na o kana mu ko prison e na moko no wi ni akyem no abro me ya nchi mi wi wo bo ase da. That day was 25th December 2023. Unim nyansa. That day was what? 25th December 2023. Unim be bia na me ba me be pio mo so. Abrewa emi be ye adwuma ma no Kumase. Eeii, adwuna se. Abrewa asem me you that year. December dana o me ba Kumase be ye adwuma one day pe no. Be free Kumase dey nkwame ba me politics come ko asem the luggage na koye. And we here because that 24 friend men did you come on and me so meba. So lady, so time no why your first job na mama menya 80 million beside December no. Mama na me 25 December bia man birthday nki ye bibi kakra ofie but me ja ho no ba Kumase be here adwuma ne ma. GH mouthpiece. Show who you wate. And I'm who so kasa bibire ba wonim me obi ana me show pa me show videos ana me feel to me pe the way I say uzu bi tie no sauru na obey na ndo a de bon ho te sade sebe woni Vivian na 100 years na wuro we na mo kohwe ya abasa me wo mu sa na ya abadope na na be ru no due to circumstances bi nti abadope so ntumi nye due to circumstances bi enye so ntumi nye circumstances bi nti na abadope anya dey am be ru no many abro na Kwabena Boakye. Hey, GH mouthpiece, o yo ba nya abotre. Wate. Ghana World TV na wabubu TV no. The last time ye ba omo friend saying. Many abro na e madwa ye ba show wo tech no. Wo di na me pawajo number. Me ni je oba se online hu sa nya kama sa no. Me ni je ma bi sa ho. Eya mo mo ma no nya ya wo. Sebe adwuma na ye no. Any sebe the way Nyankopon ayeye no ena mi entumi nkeka nsem bi me ma no ya fucking ayana mu busa question na so mu busa question twitwe bi the whole night me catch on say me so me come ni gu so say anadwo be 12:1 madam na be see match 4-5 say me soro kwa kwadwo san bi no me tena dem na me su me mitumi su na me ba te say me te ho su no fi bedu na betena me tena nyina yesu hey GH mouthpiece. And now we mathematics be enfa. Mathematics now we no enfa. What's he saying? And we just 7 million a day. And the boss woman say 210 million. Hey, I mean 221,000. Hey, and I mean how ungrateful I am. How ungrateful I am. But I'm running pona me ni tiam ka 5 million no. Me to me adwuma na piles 35 million. 35 million only months room. Next 2 months no. My adwuma 2 months. Na Vivian ma miska. Enu mi kobusa na ma bra kodwa asende ama me. Mo ka so mo bo ma me no. Ma me no nyese oh say the level no. Wo didi panyin ya tema na panyin fo e wa afa no. Na mo ma twenwa ba. Nti wo ka se tia mi asa. Elo ma ba be the same thing. O welom. O be ka tell me say Vivian no nya fine. Vivian no nya fine. Si akwa on frame e na say me case ba na be didi matam. Wo be didi matam no frɛ wadwuma. Elom, I detest you. I detest you because you fake. You pin people you fake Asɛm. GH mouthpiece, I like you, so stop what you are doing, eh? You don't understand me. And share any and share them. I mean, some say we ba certain. So how no treat you? Then from bed, you no. Me pamocho. Me makuma internet some TikTok live kra me ma no. Say me ba me nyiska. Unu ma dofo ame wo. Me ba me nyiska. But e to da me ko bi live so the way ana kasa ne tie no obi wonu ma just no kasa ho rough ni ade no. One hand ko kasa tie obi. Amanfo so respect e. Ti me nkokra. Me yem video na ma posti. Ti me sere oba pa. Mouthpiece. Na botere wate. Me kasa uya me kasa na me wia me sere o ma panyin bia anfrɛ me am done. Me ni video bia ye biem. Me ni video bia ye biem concerning this issue. From when me say wow person o katren say me num cocaine kura be ka say me num cocaine. Me num cocaine nyamo na mbeka. Ma me na me nan ko bon say me num cocaine. Ojam o enda de ma me di free no. De ma me di free no. Obi de ka tell say hey asɛm na o ka no wo de wo pɛ afa Vivian ade no wan kan kire na wo ye bitimi nyam
Ojama bre wa me drive na odiska gugu ntem ho. Se me fa 10 bia na 20 bi se me de to ade me kan kire no. Ba me mu na nya kro no na me bo no. E no lie. Sa na me ne mabre wa na ye e no lie ade. Good morning. Morning boss. Ofa no lie. Masɛ me ne ma me ntem. Ti sabe nsɛm ko ma me ne ho bebrebe ni nyina sabe yemu mi efu nsɛm yakwasa na bro. Nsɛm sei na mo kɔkeka na makɔgi sika ho. Me ka sɛ mo kɔkeka na ma musika. Ma me no hu man so ba ma musika dada. Sabe mo so my well to do kra no. Mo se mo pesika o ma me no ho. Na sabe enye me. Na me sabe custom family sabe production manager. Anka edi ebiem. Ende be manage me nya twop money. Me ne mba didi enya ho. Woman Jano, de go to my chain, and you go home paying for answering ye be no. Once a winning massing, one who the assembly could see here, but some bantino over be deemed for the idea, Eddie Achremi. Abro Omen Madame Funo, police found the no shame. The no boy, barriers are no color corner how much better it is. And probably 8 Nico Bellino. Me, yen chimney we won't was that. Now what dear. Me wa de he what time otumoto onye bad friend to me o otumoto how can otumoto be bad friend to me o kan sa asem say me ma be ka kire o say otumoto me me nkwala because person o separate me no nantena me ne boy ne nantena ye ya ho ono o hiti o kana dwen ti say de me ye na msumi hiti ya me kama dwen ye tie ho ase ne ye nam obi oni otumoto bia ne ndi we ositie ye tie ho ase ne ye nam woni ntoko esi mu we hitia no we nam we hitia no we nam but yenim ye ho ne nam ade na wote sa boy no jele so na na Abro ni views by this time careful on sabe Clement mo jona na so wo ye Jimmy na wo Jimmy hu no people nipa fa serious so but the way I wo ye no Abro me yes hard we because Abro me wadofo me ntumi fa me face me for mo wo anya me hwe me wo usini be na me wom dom na so de me twa one scene ne ba out na scene ni o si ya ngenti wi ne ko e da bi Evans munya no ye ko na be adwuma mai Abro wo adwuma be Abro sabe me wo na o say wo dem ba sinin ma ba produce sen ko Kwabena Boakye TV na ko hwe adwuma egu so na wa ye fa calculation e cost ebi mu ha na o mu ka ena ma me wanye say ya me pa cho ma me friend me nya na me ye adwuma gu so me channel no e active ba ma fo ma me na nya adwuma me boka nsin de bia me hia no mo ntini pass won mo kasa mo nhwe yi wate social media mo kasa mo nhwe yi Abro me se asama wa ka to me so no sa wo ye se wo akbeto hye na pama me se asama ni ya nchi me bi me enye me na ye chi me ifri kumasi an ma be Abro ma fi adwuma ama be du bo ase mo si ya chi madamfo ntime police ni kwa na ma hu se ni nua no because ni se me sini ni na me se Abro so ye me boss enti na ma me frɛ wa ne me srɛ wo se bagani ni maye enye me na ye chi me unim nyansa me no ba ya ade se wi ne de me hyada na me kan yo because man kan no na mo de beba won se me kan wi na fe de mo de hard ka ho de ne hard no Abro de ne hard no wajimi too much hey Abro we jimi we industry de na wo den nye follow na papa penyin mo te sa wo yira ho ye follow Satawale da ben wo ye Satawale da ben nye radio so kase ya na wo kasama na ne ade na wo ya ho hyehyɛ taa Satawale da ben uni mra me Satawale share twa picture moving pic awo sase me ne Satawale share na wo time na wo hu Satawale Satawale da ben we too fake wo William so bi anfa nchew ya anye ni se ya ebe ko so sa o se no kra ye adwuma kakra why Abro ni se wonni mi am yan challenge mi o wonni uhum yi pa bo se me yan challenge me ye be ye hu busy why ye be ye hu busy me no ba yan pepe why
Abro, and obey Pepe Pew. Nana Botchwa. Nana Abochwa. Nana Bochwa. And I'm in free teaching, so me Judy. Cause Matewasem. Yabati Chimay, Abe Ye Juma, Matewasem. Nana, be Jama saying be mammy. Nana be Jama saying be mammy. Mijahana me frewi. Ebufonti mitimi tinaka mo makichimai. Nana eye Abro Peter Epemawuli. Eye Abro Peter Epemawuli. Kan mframem se me Kwabena Boakye. Ya cheme na me na mofo obuase ma ono ene kam ye yiye. Abra na nana ntisa na madamfo ne echi no. Madamfo ne echi no nso ne ye gino. Abra no ndu dwomo. Because oye sene to dokura beka se yenye kese. Abra no ndu dwom ye de madamfo no ko hyem ade chi ne yekoyi no. Abro se ya cheme me na mfo na wo kan odi gu anim ase. Me wa abusua. Me wa abusua wo. Wonamfo e wa adofo. The whole Ghana abrochefo obi ehwe. Abro woni views e ka nkwa nka me mfiu. Ba bloggers akese ne be fa no mo blog e. E ba sa na manfo adwan o mo ntanta. O mo hu no kure no. Me ma no kure na dedi. Nana Boakye frew. Asɛm a okay na na ye ntro. No kure ne say me ya ncheme. E no wokagu mfam ngu manim ase. Nana brase mi mame. Bidia se mi mame. Peter Epe Mawuli Abro. We try to me so. Ya ncheme. So say wonim tan say me twa bi. Ene maka no kure. 442 ne obuase. Ya ncheme na twa to me so. Na nei asɛm a me kin me say bedimu echigina paman. Sa oboa na okasa asɛm wo egu me so a nana mo ne ni. Oboa ena Abro di santo wo egu me so a nana mo ne ni. Na sa ofa mechi so oba ba bedane abra me ni ho no ma ogudu ho a mo nche no. Na de obagirem so se o dane abra me ni ho no mo no. Nana mo nche wo nyina. Nana Israel asemi domesiko ne hwemu no kure. Na se ohun wei na so onya nuhu bi se de okan no boa o mra mfamem no meka no kure no on pachew se de okan asem na on pachew o pachew wi a nana no je be me se so ofachire ba se o ba bedane na na chelo na fa ne manso ye den eda ase pia Nana Boakye pia nana ini mo se dudi pia Abro me yale sin uni Kwabena Boakye ye na de media akro uni no kure no me emfa me life em bokishi ntina me mimbo obi akishi no me emfa me life mbokishi ntina me mimbo kishi no mesra mo obi amfre me wie me kan ho asem we hu biem pinfu bia frame am done but Abro you I will address you ojam this your last one be careful ojam last one be careful ojam akoma nye o be careful katikojo